only football can make you feel like this. Absolutely incredible.
iyi niyo studio rero izindi zose ku rutonde ziza ubwa nyuma Iwacu studio Banyamuyinga namwe mu micungararo yaho ngiyi studio yakataraboneka mu gisagara ca Muyinga kamera zigezweho zibereye gukoresha mu manza zitandukanye niba fotora bararema ushaka photoshoot zirezire cyangwa izakarangamuntu ni mu minota 5 baba baguhereje murifuza sonorizasiyo imeze neza bakufitiye amabafure n'irusatura amabuye uri sekretariya yaho naho niwovuga bakora invitation ameze neza cyane photocopy zikeye neza cyane bakagereza materiel dobiho nziza kandi ku biciro byiza bantu mwese mumashira hamwe namwe mwese mubyifuza nimwitinya kuko bashobora kubafurunisa mukariha mu nyuma mugihe mubyifuje murakeneye umuhinga bigisha ibijyanye n'ubuhinga bwa none barabafise kandi b'inzobere babinonosoye akabiga rero bantu mwese mufise imanza zitandukanye ngabo bashobora kubafatira amashusho bakayabikira kuri YouTube mugihe mubyifuje mukazayoraba imyaka n'imyaka kubuzukuru n'abuzukuruza bafite na televiziyo online abifuza kwamamaza ibidanazo cyangwa ibindi byose mukora murahawe ikaze Iwacu studio muisanga mu gisagara ca Muyinga imbere y'isoko nkuru ya Muyinga neza na neza harabana na parking y'imiduga ija mu Cankuzo cyangwa bakure kwizi nimero za telefone 68 majana 942 majana 780 cyangwa ku 79 majana 947 ubusa 47 Iwacu studio biyemeje kuduherekeza mu rugendo rw'iterambere Maria je pore